Ulun padu kaya Koi manam semahi Moga sida mangku Lak kaya lang padu Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kadem betara Gastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jati kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampat Lahkan Mungkin cuy cekawam Mangkiunang po ito menadijan pangoy mani Mengaran sangkul bukit Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kadem betara Gastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jati kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Gastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jati kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Melahang malu melajah Pangset kentawan pedang lemah Pang tusing elah
Pangtu sing campah, pangtu sing paling carlea ojo lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cecara anak kudu. Merasa genep nawang sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduga. Segenep nawang sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wani bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala skala melahan mandra pelikat bicara langsingkan di
mangkilne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu rumah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu rumah bakadu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu
nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelasing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian untuk dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi todunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abadi. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Untuk dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi todunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abadi. Yen dadi karyawan penyakit dua bulenan, uyah jahe jemakang togo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune dua penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
cotek sambungin layu mekejang kotek tutur ngelantur nuturang empukan milu nuturang suarkan jag paling tahu netiang buka mebalik wayang nenuturang cupak ke surga satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenak ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa nesakan ada suut monto megaran empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem raih yen ento terus budang badingan panesakan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangetusing tutur ngelantur hidup mati depang widine ngatur satwa-satwara ada konden karuan saja sebatas order apang enyak ada kande pengenak ne paling bisa yen mula saja demennya tua lan satwa yang apa nesakan ada suut monto megaran empugan suut nyatuang suarga beswayayan beserem raih yen ento terus budang badingan panesakan kena hang jani apa nilai kerjakan buin mani pangetusing jetragan itu bang suarga kerjakan mani senada hidup mati depang widine ngatur
Jalan hidup meletu sing keneban, bisa betenan, bisa masih berduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti, tain bakat rasa yang. Liang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rezeki tusing lakar kijen. Anteng restitik lunas dicering yang widi. Sabar ngarepin bergodam, pasti ada pejalan. Tetap percaya kekening rua bineda dina nebing mami. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing idang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, sud sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rezeki tusing lakar kijen. Anteng restitik lunas dicering yang widi. Sabar ngarepin bergodam, pasti ada pejalan. Tetap percaya kekening rua bineda dina nebin mani. Pasti lungan teken jani.
petagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani geri kulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan rumah daya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan sing ngalah
imbas nekal jakan masih telah sebengi cara bebodoh kalah kengkenangan kebang pejalan ngetewang pengeng meuleh-ulehan pepesan Juma mekuli kapal-kapal nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenahang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada selup di kantong semengan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenan sengada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai pesan Juma mekuli kapal-kapal nglasimpenan masih telah gedenan pekewe alian-aliane suka rasa singidang mekena ngitung nekal jakan ngitung maya hutang mekejang kenahang sekaya sing karuan aneh ngai tiang jani uyang-uyangan sing ada apa sing ngidang ote tiang sing nekang sekaya jaga pragat bengong sing ngidang ngomong sing ada selup di kantong semengan nyusuk kang pipis satusan kepedeng masih seduang tali kengkenan sengada pemasukan penelah aneh kencang sebilang wai
Ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kenehe uyang makita tiang mengelang, kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin. Cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi ane mokonya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure mih radu ngeri. Kenalan tiang di Facebook, ulian nge-like ngomenin postingan, lantas messengeran WA-WA-an, saling perhatian. Bilang awai ngai kenehe uyang makita tiang mengelang, kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan. Maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin. Cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi ane mokonya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure mih radu ngeri. Siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan, kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin. Ne cara Syahrini foto membikini, ternyata ceki kulian aplikasi ane mokonya kata dilangsing, yen nepuk nak langsing pasti ngai pusing. Ne cungu bawak ye dadi lanying, ne mua pure mih radu ngeri. Kangwang je hidup ngajak pelilo,
Diastun dewek beli sing keren lo. Nek penting beli seken ngajak ilo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli jasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cintanya. Percaya jeken beli diastun beli tunelu. Uang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine plidot nutang ngajumang adi di Facebook misi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo. Lo denyen lek pesu ngajak beli lo. Mare penampilan beli biasa lo. Ne penting beli saja terus neken ilo. Beli sing cara muani lenan yen pesu mewah ngenang nganggon payasan. Nanging tresnan li sujati tekening ilo. Pedek singkal dewek beli menduakan cintanya. Percaya jeken beli diastun beli tunelu. Uang lebih dewek beli masih nagelah ilo. Sujatine plidot nutang ngajumang adi di Facebook misi lebay cara timpal-timpale. Nanging sayang beli pusing bisa lo.